Elias Teze. Lewa choka pada temera choka mbali pada temera inde lega kunditewezera mbali iwe unganyanya matezera ungamalizire kugwepeduka unganyanya matezera ungamalizire kugwepeduka kuti kwepedu ungamalizira kugwepeduka kwepeduke ungamalizira kugwepeduka mazako nimba Roma kukhala papando ndishiroma kufunga kuti nchiponi chindipa sambo manera chindipasa kudya ungandiwana na phala siku zense ndili nje ndikutaka kudya kuti ndiwe yani ukufuna kunditewezera unganyanya kundilera mbuyo unifana njara ningaphala mafado iwe ukuphala mbo nandiwe unganyanya matezera ungamalizire kugwepeduka unganyanya matezera ungamalizire kugwepeduka kuti kwepedu ungamalizira kugwepeduka kwepeduke ungamalizira kugwepeduka Joseph Anabolade number 1 ndekamba kuwa na microphone andidezera yakupasa chizoni ndakumuona afika kuponi ndinendeka ndilibe ne stress ndibakulisa masaya shadresh makwata finolya na masurea magoro arena meya mwanzako nimba Roma kukhala pampando ndishiroma kufunga kuti nchiponi chindipa sambo manera chindipasa kudya yandile profesor Keduguru ari nyaona inangori onyeshira sambo ndirezera ngapara mafaro onyeri bili ngubuvalamu ngakusa masaya shadreji makweta finolya ngakusa topfala trakoma jakudeka onyendirezerambo machipoda rezere modanyi wamfika lini kuna ine yandi ndeka basi ndishibu chedibasa mulungu awana manyalonga kuti Joseph ambachina basa kukhona mikro eba ambadukula anthu mayakuti ndikona mikro nimbekhawa kuti kushimena anthu palaboza ona bakupfala jakudeka itani pana nikwanise kudyetsa muyangu nikwanise kudyetsa wanangu na kazangu na ine ukida kunza mikro ndine tingakuwa ndo kufabirikako udabuda mikro obrigado so grande so Keduguru unganyanya matezera ungamalizire kugwepeduka unganyanya matezera ungamalizire kugwepeduka kuti kwepedu ungamalizire kugwepeduka kwepeduke ungamalizire kugwepeduka mazako nimba Roma kukhala pampando ndishiroma kufunga kuti nchiponi chindipa sambo manera chindipasa kudya ungandiwana na phala siku zense ndili nje ndikutaka kudya kuti ndiwe yani ukufuna kunditewezera unganyanya kundilera mbuyo unifana njara ningaphala mafado iwe ukuphala mbo nandiwe phale wanzeru na mphamvu to life is king dundwa pa nyimbo Joseph Entertainment Wingas Production iwe wandiva